What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private dust. Mu mateka y'isi n'intambara ntizakemuwe gusa n'ingabo z'ibihugu, ahubwo hariho itsinda ry'abantu batanga serivisi za gisirikare ku giti cyabo bazwi nk'abacanshuro. Ayo matsinda y'abarwanyi y'ibihe byose yagize uruhare rukomeye mu ntambara zigiye zitandukanye, rikaba rimwe na rimwe ryari igisubizo ku bibazo bya gisirikare byananiranye. Nyamara gukoresha abacanshuro byateje impaka ndende, haba mu rwego rwa politike, uburenganzira bwa muntu ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Kuva mu bihe bya kera, abantu bagiye bashyira hamwe bagakora nk'ingabo zidasanzwe zigurishwa ku bazikeneye mu ntambara zigiye zitandukanye. Aba bacanshuro bagiye bagira uruhare rukomeye mu mpinduka za gisirikare, bakaba rimwe na rimwe ari intwaro z'ibihugu bikomeye ndetse no mu ntambara zigamije inyungu z'ubucuruzi n'ubukoloni. Uyu munsi abacanshuro si gusa abarwanyi b'inkorokoro, ni ibikoresho by'amahanga bikomeye mu guhindura amateka ya politike n'ubukungu bw'isi. Benshi bafatwa nk'intwari mu gihe abandi babonwa nk'abagizi ba nabi badatinya kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Ese abacanshuro ni abasirikare batagira igihugu cyangwa n'ibikoresho bya politike bihishe inyuma y'ibihugu bikomeye? Muri iyi nyandiko ikomeye turasesengura amatsinda 10 azwi cyane mu mateka y'abacanshuro, turebe aho bavukiye, uko bakoraga n'ingaruka zabo mu ruhando rw'isi. Reka twinjire mu mateka y'intambara, amafaranga, imbaraga ndetse n'iterabwoba byihishe inyuma y'abacanshuro b'ibihe byose. Tugiye guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa 2. Nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye Tonny Bliss official, bahaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turasanga itsinda bita MPRI, niryo muri Amerika, Military Professional Resource, yashinzwe na Amerika kugira ngo ifashe guhugura ingabo z'ibindi bihugu, cyane cyane muri Croatia mu ntambara ya Balkan. MPRI yerekanye ko abacanshuro bashobora kwinjira mu bikorwa byo guhugura ingabo za leta, bagakora nk'abafatanyabikorwa baza guverinoma aho kurwana nk'abacanshuro basanzwe. Ku mwanya wa 9 turahasanga iyo bita DINCOP, nayo niyo muri Amerika, yashinzwe mu 1946. Yagize uruhare mu guhugura ingabo za Colombia, Iraq, Afghanistan, yabaye ingenzi cyane mu bikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge n'iterabwoba. DINCOP ni urugero rw'uko abacanshuro bashobora gukorana na leta ariko bikagira ingaruka ku mutekano w'ibihugu byabo. Ku mwanya wa 8 turahasanga iyo bita G4C, ikomoka mu Bwongereza. Ni kimwe mu bigo binini by'abacanshuro n'umutekano ku isi, ifite ibikorwa muri Iraq, Afghanistan ndetse no kurinda inganda n'ababanyi. G4C ni urugero rw'uko abacanshuro bashobora kwinjira mu rwego rw'umutekano rusange ndetse no kurinda ibikorwa by'amakampani makuru ku isi yose, bikagaragaza ihindagurika ry'amasoko y'abacanshuro. Ku mwanya wa 7 turahasanga CETEP, ituruka muri Afurika y'Epfo. Ni ikigo cyashinzwe niwo bita Eben Barrow, wahoze ari umwe mu bayobozi ba Executive Outcomes. CETEP yafashije ingabo za Nigeria mu guhashya Boko Haram. CETEP yerekanye ko abacanshuro bashobora kuba igisubizo ku bibazo bya gisirikare byananiranye n'ingabo z'ibihugu, ariko ntibijyanye n'amategeko mpuzamahanga arengera ubusugire bw'igihugu. Ku mwanya wa 6 turasanga iyo bita Sandline International, ituruka mu Bwongereza. Iki kigo cyatangijwe mu mwaka wa 1990, gikorera mu bihugu nka Sierra Leone na Papua New Guinea. Cyakomeje gukora ibikorwa bya gisirikare ariko kiza gufunga imiryango mu mwaka wa 2004. Sandline yagaragaje uko abacanshuro bashobora gutanga ibisubizo mu ntambara z'ingabo za leta zidafite ubushobozi buhagije, ariko kandi bashobora no gukoreshwa mu nyungu bwite z'abanyemari n'ibihugu bikomeye. Ku mwanya wa 5 turasanga iyo bita French Foreign Legion, ituruka mu Bufaransa. Yashinzwe mu 1831, igizwe n'ingabo z'abanyamahanga bemerewe kurwanira Ubufaransa, bagize uruhare mu ntambara z'i Vietnam, Algeria, Mali ndetse n'ahandi henshi. Iyo ntangiriro y'igisirikare cy'amahanga cyemewe na leta yerekana uko abacanshuro bashobora kugira uruhare rukomeye mu mateka y'igisirikare cy'igihugu. The Gurkhas iri ku mwanya wa 4, Nepal and UK. Ni ingabo z'abacanshuro bakomoka muri Nepal bagiye bakorera ubwami bw'Ubwongereza kuva mu kinyejana cya 19. Bafashije mu ntambara nyinshi, harimo intambara y'isi ya mbere n'iya kabiri ya Afghanistan n'ahandi henshi.
Lucas bazwiho ubuhanga n'ubutwari butagereranwa mu mirwano. Uko bagiye bakomeza gukoreshwa na leta y'Ubwongereza bigaragaza uko abacanshuro bashobora kugira agaciro gakomeye mu ngabo z'igihugu runaka. Ku mwanya wa gatatu turasanga iyo bita executive outcomes, ikomoka muri Afurika y'Epfo, yashinzwe mu 1989 n'abahoze ari abasirikare b'Afurika y'Epfo. Yagize uruhare mu ntambara zo muri Angola na Sierra Leone, aho yafashije guhashya inyeshyamba za UNITA na RUF. Executive outcomes yaranzwe n'udushya tw'uburyo tw'imirwanire ya gisirikare butigeze bugaragara ku bacanshuro. Yashoboye guhindura intambara zimwe mu karere ka Afurika, ariko yabaye igikoresho cy'inyungu z'ibigo by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ku mwanya wa kabiri turasanga iyo bita Blackwater, ituruka muri Amerika nayo. Yashinzwe na Eric Prince mu 1997 muri Amerika. Nk'ikigo gitanga serivisi z'umutekano, yahindutse ikigo cy'abacanshuro gikomeye cyane ubwo cyagiraga uruhare mu bikorwa bya Amerika muri Iraq ndetse na Afghanistan. Yagize uruhare rw'imirwano no kurinda abategetsi b'Abanyamerika. Blackwater yatumye abacanshuro b'ibihe bya none bafatwa nk'ibikoresho bya gisirikare bifite ubushobozi bwihariye. Ariko kandi igitero cyayo muri Iraq mu mwaka wa 2007 cyishe abasivile benshi, bituma itakarizwa icyizere no kugirirwa nabi mu ruhando mpuzamahanga. Ku mwanya wa mbere turasanga iyo bita Wagner Group, ituruka mu Burusiya. Yashinzwe mu mwaka wa 2014 n'uwo bita Dmitry Utkin, wahoze ari umusirikare wihariye mu ngabo z'Uburusiya. Wagner yabaye ikirangirire mu ntambara yo muri Ukraine mu mwaka wa 2014 ndetse no mu mwaka wa 2023, aho yakoraga nk'ingabo zitari z'igihugu ariko zigendera ku nyungu z'Uburusiya. Yagize uruhare runini mu ntambara yo muri Syria, Libya, Repubulika ya Centrafrica, Mali ndetse n'ahandi henshi. Wagner ni urugero rw'uko ibihugu bishobora gukoresha abacanshuro mu buryo bwa politike ndetse n'igisirikare batitaye ku mategeko mpuzamahanga. Wagner ni urugero rw'uko ibihugu bishobora gukoresha abacanshuro mu buryo bwa politike n'igisirikare batitaye ku mategeko mpuzamahanga. Irashinjwa ibyaha by'intambara, ubwicanyi n'iyicarubozo mu bihugu bitandukanye. Ntawashidikanya ko abacanshuro bagize uruhare rukomeye mu mateka y'intambara ku isi, kuva ku ngabo z'abanyamahanga zarwaniye ibihugu by'amahanga kugera ku bigo bikomeye by'abacanshuro byagize ingaruka zikomeye kuri politike, ubukungu n'umutekano w'isi. Hari ababona barwanye nk'ibikoresho by'iterabwoba, mu gihe abandi babafata nk'ingenzi mu gukemura ibibazo bishingiye ku mutekano. Ese wowe ubona gute uruhare rw'abacanshuro mu ntambara z'isi? Hari itsinda ryagutunguye? Ibitekerezo byawe ni ingenzi. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Tonny Bliss official. Ntucikwe n'izindi nkuru nk'izi ngizi zitangaje. Mugire ibihe byiza, ciao ciao.